Da 200 obitelji žive, a ostali su robovi. Oni koji neće biti robovi idu za 360 Idu vrata pakla su otvorena za njih. 50 godina sam to radio sa djecom svojom. Dominko, da ti neko rekao da ćeš jednog dana ovo raditi, što bi mu rekao? Pa rekao mi da ne bi, nije mi to bilo ni na kraj pameti. Nisam, evo, otvorilo se. Evo čovjek sam ulazi. Čovjek ulazi u maricu, ne idem u maricu. Ne, evo, pustili su ga. Sad ga pozivaju ga da van izađe. Evo vidite. Evo, vozite. Čovjek, ovo nismo vidjeli u 5 godina da ljudi... Nismo 5 godina vidjeli da ljudi sami ulaze u maricu i da ne žele van izaći. Kaže čovjek da ga vežu. Evo vidiš, Rajk. Tako se javi direktor uprave Hypo banke. Tako se javi svaki čas. Jel' ovo prvi put da ste sjedili u marici? Ovo je prvi put da ste u marici sjedili? Prvi put sam u marici, hvala Bogu, lepo je nutra, udobno. Pokrali su me, gamat me je pokrala Hrvatska. Hrvatska đubrat. Oni penzioneri, klošari na Markovom trgu. Gaj, ovdje okolo. Evo ovdje, pogledajte kako ovoga kolegu našeg koji live je streamao. Hoće ga sad uhititi. Evo, samo zato jer snima. Znači, htio je snimiti policijsko djelovanje i sada... Molim vas, hoćete poći s nama? Vi me niste s nama u prostoriju ministru uprave. Nije niko razgovarao da se mora poći dragovoljno i početi da se djela. Nemojte da se djela biti. Ne, ja vas dobro jako čujem, pa na 20 centi. Kolega, zašto mi nije niko rekao? Mjesec dana su došli policajci k meni tu na pogrešnu adresu. Javili su mi problema, pa nije niko. Evo, kolegu nam nose. Evo, pogledajte ovo. Pogledajte, ovo je prestrašno, gledajte, evo. Samo zato jer ih htio snimati. Evo. Uzimaju Evo, pogledajte ovo. Krađa. Ovi pokušavaju zaštititi sa tijelima da se ne vidi krađa mobitela. Evo, samo ljudi da znate da trenutno pokušavaju novinari ukrast dokaz. Dođi sam, Dominko. Evo, to vam je demokracija, to vam je policija, evo ga. Kolega je završio u marici. Bori se rukama i nogama, ali teško je oduprijeti se represivnom aparatu.